Aha too much age. Midin Ednana ama owusua. Na enede awerho sembia abepie me ewo menim no etese ehefo eyareho tese eyasefem eyasem kesepa awo man Ghana edubra ebetu ye nan esim akasa ensemu ede esi pomasi bre because ensemu eya chinsem na ensem ni ya ne se abayo bia ne din ede Faustinate awedi 23 years wewu ya ewo lebam no eman mu atese esi adam de abeya aroro sem kesepa ama nebusuafo eni Ghana fo enuana ehwehwemu a ebeto dwa efa abaywa eye Faustina yi ni wo enwon ne se abayo efi Ghana man mu eye fit May 2019 se wakope ye greener pastures ewo Lebanon se na eye ne mayo omotese wo no omutibitu kwan ekwa amahodo so koye adwuma ebefie bebo afie no 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 so etimi adebe boa ne fie ene na busuafo enti enu na ma no etu fi eye wo man Ghana mu ede na mi ekire Lebanon man mu na wo kọ no wo fa eye agent for yi ebi ansem ene odi kopie mu ewo ho no no agent no ene pay adwuma ma no as house helper wo ye adwuma ema abrante bi a wo ye Lebanon ni ani di ede dia wona ne yere mo na wo ne wo ma miensa etifie etifie ho ene kopie se housemaid a wo boa wo mu na efida abayiwe etu ni na esi Lebanon pe ene wo sene ne brother owo eye Ghana ha se message said abi we nunu ho se wo free Ghana man so we nunu ho bakuba chese we nunu ho ye ya bi se wo free Ghana because wo hwe ensoye bi a wo femu efida edikan ya wo kobora Lebanon krono so ene ayakayaka de ene oyawa na djuma penny ede ne efemu a utimi se wo nyan ko besa na chi aba Ghana na nto oban ne den wakodu ehonum ewie eno nti na djuma ye nu dan wo nya kwampo ene wa home otimi ochire mu na asemu a messages o send e ma ne ba otimi kire se wo ye djuma ma ne bo no 2 am no that 2 am ni we a ya say nya no 8 am so won to na djuma eso edem no of the dia enim home da bia enim se wo kwa home se Sunday ni Saturday se na Ghana na se Sunday ni Saturday bi etimi eche djuma so ebetene fie home no won de wo nya bi sa dan etuemu sa wo ye djuma from 8 am to 2 am America krebipe enu wotimi eda na abawe ohun se atete a wo fem no ya tese eya bro no so enu wo tese already out to activist group bia ye form this is Lebanon wo mo hye ekasa ema ebibimu ha emaiwa anase edwumayefo a wo mo fi ha ekwa ma wo do so ekoye edwuma mo fa atete mu wode ne nsem ekoto wo manim na or the audios 40 minutes audio any desperate messages send no say so man kasa amomo o man kasa ama ono Faustinate imagine emfini how mu a Ghana for yenti asem de anase say edumeko no wo nti asem de wo metia no wo because wo hwe atete a yede no efemu a wo ndi won timi nka hwe owu an wo hu say hwe no e wo nanim na wo twe ni nsem no ma ye edumeko ye broadcast media ewo abrochi andindi Al Jazeera ebopni edumeko a womo ehwede maiwa efi omaman so edekọ Arab countries ekoye adwuma as house helps ebopni sa adwumeko no ekobiso om say abaye complain o de betu dwa enu enti den no metimi aka fam adwumeko no do oda adwuma no anu ani din ede Ali Kalma oni na adwuma ni ba ko Hamza ede betu dwa say abaye no de womo nim ne pa no womo adwuma yi womo cha say fi 1999 womu nya record of abuse bia womu hwe obi aye womu nya obi aye kayaka de nti abayo na sama wo ka ne de womu ntwambo kra no mu de omafom pa de womu ya de e wo madwuma mu womu hwe so se emayo a na se nkofo mu fo mu nsa no ekopa adwuma e wo Arab countries no womu fa ayakayaka de nti abayo na sama na wo ka de womu se no kware bia enim enu nti ne somebody betu do ne nim se wo no so na dwenche e no da tuda abayo ne extra message bi wo send ma ne nua be ma extra wo se sa Ghana Al Jazeera fo na eben Ali Kama oda edumeko na ano na ebi mo de ne command boss ye di ano efisa da na asemi beto dwa Al Jazeera fo na ebebisa ne science na no wo se ebro pa wo mo bon man ni nia extra ye ma ta se kanke nko wo ano no enu nti ma wo mo kra se gira so esizi ni phone se wo mo ma no contact ne busuafo ene ne fiefo eti abayo no ehwe atete a wo fema na afede ne se the sia de so wan nya no wa ma ni anya de anka je de boss se wo pe
efie akwa won hwe a wote wo saa na yekunu kwa a wentimi anya bibia amwa no enu nti e ma ne de ne ensem ekot ne ensem koto boss ne say between January afiwe January 16th no wo pese won sign echi emfi Lebanon honum emrefie e ma ne boss ne e ka ne say won to ne boss wo de wonya twen honhom na wo munya Ramadan o ma fa hye ne bi enwie no mu ye bia wo be ma no $2,000 no timi e de asen efi Lebanon honum aba ne busa for enche abayo no so wonim say ya sempa sikenti wo di tu mu etna asidin na so ne niemu no na oda so e fa titim na da ne da no wo fa ayakayaka ademu kosi se ebeto dwa se abayo we wewu a police for wo Lebanon ho no mko pie no so 3 a.m. to 4 a.m. no omo chira omo hwehwe mu chira se abayo no wo free store 4th floor ne busia wo no mo ye adwuma etimu e no beto from no wo owura afie ho no mko investigation na so mo ye nyama wo so mo se abayo se ye bo no se abuse na so mo bi hye da pia e beto from no wo mo chira wo mo hu sa nyama ni bi e wo ho no mo hwe abibia e ye kam to mo susu se abayo na nkata e na hye no wo e konfo na wo de asem wo beto jana Ghana for say na enya abayo we ya e na eye anadwo ansa na ade bechi ama yakwo nsu bo wunu wo de se message esene ni nwa be ma se si ada no wo fa atitimu ye bu no ye na yakayaka de nte ba ne sen na abayo a wo fa atitimu ye na yakayaka de ade chi wono nkasa mu a wo pe opre abefie ye Ghana mamu ni ono nkasa mu sa hye no wakofo edum ho efi 4th building ebeto from ewu ye ya sa na we de mo gituma enye ye na enye first case po this is Lebanon activists are about adding some ekoto mo chiro mo say sa Arab countries dano over 600,000 workers and ekwo wo man mu ekoye made enuma edmom na so dano at least every 2 days biano mu 2 ewu and to only say de ekoso ewo Arab nations mu say wo mu di edwuma form ewo mu fie so mo mbo mo ewo mu fie ahye no so no wo mu du mo ayakaka de wo mu bo mo o di mo abro enu na ema mba yo we ewu nti wo mu de mo njitum say aboya no wu a wo wi no akofrohye na eku no we na some beto jana Ghana for ekase emma yo Ghana hankasan kasa no ye kasa kire mo a wo mu ntie because in same way ene sha ase efri tete wo mo modika etukwan akọ Arab nations no bi se kwata bi se Lebanon ho mu nya dan no wo mo de nsem ebefie dan no mo send audios send pictures of abuse see ye buom na ebi so ye no mo da je se ebi kura ye mo HIV ni nyama akese ekoso wo no ni niemu no wo mo ntiefu dan so wo mbo mmode chaplain ticket enye sika boaba no edema identify emom do mo call no identify ya so wo ma so na ebo mabro wo do mo call asa esika fata mo se ye fa mo mo no wo ma sa je etena so nti abayo nkwapo ye na ye kaka de kwa wo timi sa ne chi embefie nti abayo we ene mayo tese wo mo a wo to kwa Arab nation ko ye dwon wo mo do mo pe eneko ene wo mo nim sa kaka de so ekoso ene wo mo ko ema wo mo ko fa sa nyama we nti se we de ya ka bre e wo kana ha ebi bi se dabi Arab before the woman to more ding. Woman to my mother, the parties woman to more ding. Then to what for people to him, no more bower, and to whom they say we also nipper. I will bet me a treating in night. I don't know. I never person I walk as I was showing what I almost know. I didn't want to be any other than Emma for no more yet a baby half for Kuala Womba more every year. Mutu drew my bro. Ayo my kaka that said won't can nipper once and the Abra for the air to baby a woman so. Woman you nipper Timo dim for Mutimor dimpa. Woman dim nipper bonnet, woman dream cry, and guy say a bonnet and a woman di nipa. Na Ghana for air common some woman drink chair, Albert Tuja, Ewo, I have said. If you pub na bon see, people are so recalcitrant. If you tell them to avoid traveling, they might think that you are jealous of them, unless they go and witness. Why do you allow some idiot agents to convince you to go and suffer in the hands of wicked men? Use the little you have in your country, and God will see you through. One also in the future, what they are to draw, Edema and Myra, and I say, maybe one figure na ekwa ama wodro so ekwa yodwumade na ebebie no kaya kaka de any to say timodemfo ekwu omu ya wesu efi Francis Wilson say big lie. She was thrown to death. Saharan Africans don't commit suicide by jumping from buildings. They would rather hang themselves. Also one of the police for report on betu just about way on one gasa no kunu ho no wo mo je to mu da
Ghana ha yen due to da esan say Ghana and say eye before no wo mu ko mu a wo mu to mu fi dan so emeto fo mu ko mu wo ma ka to mu owu a wo mu suro ebo mu hu wo mu sho mu akonfo no eye ahoma e no mu de se wo mu ko mu ha go mu eku mu enye se wo to mu efi dan abehwe fo mti onu de wo mu kapa de wo mu enji ntumu ta wesu efi eye Angela was say by now he's a big sheikh, wicked people. Kenneth Kojosu say, and these Lebanese are doing business freely in Ghana, sometimes even illegal business. Say say go for we omu day. Wo omu Ghana ha o bobra wo bia entete wo mu. Wo ti ha say eduma go edi ye crapo no na ye illegal crapo wo mu ti a wonyo masundu obi a metete wo. Enti aden enti no we yanka say ye master wo mu ho no. Wo mu ti ontete wo mu ti entete wo mu nicely say na ye entete wo mu e wo Ghana ha say. No mu de wickedness etuti ye de e wo mu kromu. Enti we de enye kra we su efi eye ochiame o say, oh my goodness, may her gentle soul rest in perfect peace, and her blood will be upon her employer's head, together with the agency, which did nothing but about her plight to bring her home. Wesu Efi Todi Eduzi or say, oh, so sad, very disheartening. Julius Odoy to say, too much love and pursuit of money cause this. Stay in your country, get small business going, serve God well, and all other things will be yours. May her soul rest in perfect peace. Wesu Efi Evelyn or say, in Ghana here, these Lebanese people are still killing and maltreating Ghanaians, even Arabs. God forbid. Isaka, one of said these people are heartless. Now, abaye and simply a beto ja efa no say, o Ghana ha crampo na wo ye na dwuma no. Na wo wagisika e woni nya bema ya, wo send message to e de man no. Wagisika no ha wo ton Indomie. Na Indomie ya wo ton no eno no tumi gbagba sika e de koma agency e de no ko tu kwan e ko ye Lebanon kro ni so no. Enti oti apon no wo na dwuma eye. We